Moji YouTube prijatelji, danes igramo nogomet na en gol. Ekipa je, tu meni je Tit, sodnik je Simon, drugi pa je Rok nasproti in Luka tam. Torej, igramo na en gol. Luka, zdaj mi keksa, pa pridi sem. Evo, ena na ena. Bravo, požrtvovalnost. Gol je prazen. Kazimir pa mimo gola. Moram malo objaviti na internacionalno YouTube sceno. Ajde. Tako se to igra. Bomo rekli, bi malo pripravo kot jaz, gazda tukaj pa. Včeraj sem slišal, da pridajo, pa ni bilo časa. Evo, da pa da vidimo. Pomembno je veselje in zdravje, to bomo rekli, potem prijetna družba in tako bomo rekli, je to vedno bil moški šport, ne? Številka 1, ne gre drugače. No, hop, Simo, boš malo igral. Ušel mi je, gol je prazen, vendar se brani na vso moč. Da vidimo. Wow. Super. Super. Nekaj se vidi, nekaj ne, a tako je to. Danes v Hranigovcih, danes smo 22.5.2020. Takole, vidite. Tako se to igra. Luka bo 3 leta star, Tit 6. Hvala za potrpežljivost in oglede. Rad vas imam, Kazimir. Tukaj. Hvala za podajo. Da vidimo sedaj. Hop, pa gremo malo triblat. Luka je šel, tu pa... Jaj, mimo, škoda. Kaj je to energija? Cel dan bi lahko bežal. Ne zmanjkamo efekt. Amen.